if you close your eyes. Assalamualaikum sana, apa kabar sana? Semoga sana masih dalam keadaan sehat. Walia jo channel Pinang di Bala Dua ya. Hari ini kami akan membahas kit zaman now versus kit zaman dulu. Mau deko sana? Kalau gagal ya, aku pengen caranya kenal. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Zam, dia suka kasih putri. Dia nyancak mah, tapi dia ngecek kau jangan kecek kau bangga, tak lah. Dia sayang lupa lah. Halo yang, gimana yang? Tak bisa, kita mau belum masak apa? Seriji di urut baju pari. Bang. 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 It's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. Ali dulu Pak. Saya ambil lagi ya. Sama. Ini nanti lah. Pak, Yo, Arum. ini rokok. Rokok. Datang. Yo, Rokok. roti. Banyak, banyak. Dena jadi. Iye, 2, 3, 4, 5. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds Go back in. enemy reaches the battlefield. Sampai gede. Ya. Bang. Bang. It's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. Tanggal lahir Soekarno. Negara ya. Saya lihat buku mal. Hai, kunya. Tanggal lahir Soekarno balai. Lihat buku. Oke Google, tanggal lahir Soekarno. Ya, ini semuanya di. Enggak, Pak. Ulang am. Ulang. Ya, ini semuanya di. Enggak, Pak. Ulang am. Ulang. Engkau dong mesti. Melawan am ya. Oke sana, sekian video kit zaman now versus kit zaman dulu. Terus dukung kami dengan cara sana klik tombol subscribe, like, share, and comment. Sekian dari kami Pinang di Bala Dua. Ciao. Terima kasih ke Fajar yang telah membantu Pinang di Bala Dua untuk membuat video kit zaman now itu. Kemudian ke Azam yang telah membantu, Adit yang telah menolong kami, dan Aad.
Ayan, rolling on. Rolling on. Action. Di kalian lagi lah, woi. Tek merah kan? Woi. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you.